Itu mangsa kita. Kita pajak. Kita ambil dompetnya. Ayo, go. Si goblok malah ngejedog. Aya naon, Mang? Saya adalah pemajak. Dia bos saya, Jack Marpau, saudaranya Jack Siparau. Dan saya anak buahnya, Kevin Marucil. Serahkan dompet Anda. Buru kan si teh. Nya. Oh, sok kumana we paman? Sok sama kamu aja. Sok we kumana paman? Kumaneh we? Kumana we paman? Geus kumaneh? Sok buru kumana cokot? Iya, Mang. Rek janten mau dicandakna, Mang. Dompetna. Jadi atuh ya. Rp4.000 kita kalah sasaran. Kasihan ya anak kecil. Iya. Mana hasil pajagan tadi? Ini saya nggak jadi majaknya. Ayo, Paman. Iya. Nuhun, Mang. Dieusian duit. Jadi loba. Nuhun, Mang. Bos, yo, Naon? cek pajak cek hari tadi nginjem duit 100.000. 100.000 jangan naon apa? Teuing tak ada orang minta tadi dari panginjemkan cenah. Dirahan mayarna. Teuing tak mau lagi cenah kalem. 100.000 bener ya si Abah yang nitahna. Oh, Tah, 100. emangnya bos? Lebih jangan lalila gitu. Ya siap. Aing mah nanti kan guys. Inisiatif dan negatif. Burik teh ya. Aya rek. Ayo bayar Cek Bere. aja. Tuh dah bahagian si Bos Topa mah. atuh. Belum pisan rek. Pokoknya kan itu. Dari Lah. lapar. Aing yang masangkeun kenapa? Tong masangkeun atuh na motor. Motor mana? Iya, kan di urang ka dieu mau motor ieu. Aku mah masang ke dulu yuk. Ame rada ganteng ieu motor kenapa teh halus. Masalah potong eta bos. Sugan tuh ya, tinggal disusah buka kuncina ieu yeuh. Aduh, nggak bisa kita eta bos. Sugan kitu ujal ame suarana rada repe gandeng ieu ngebereng-beng. Sugan gitu sal. Bisa kita. Weh, geuning aya di dieu. Saya ka rumah bieu eueuh. Ek mayar hutang. Ya kamari tilas si Burik. Ya, miwarang ka si Burik kan nambut ka si Obos nuhun pisan, Bos. 50.000 hari Abah. Kan minjem oge 100 tuh gantian namanya 50. Si Burik nage minta oge 100 hari Abah. Sik supah teuing 50. Goblok si Burik mah. Jujur minta ka upah oge 100.000 ieu kumaha tuh, Bah? Nu balik, Bos. Bener urang mah sumpah. Ai, si Burik. Buka mana teuing sih? Aduh, Kayak atunya. Jadi, abi gaduh sabetan kene 50. 50 deui can mayar, can lunas. Si jangkar kehead kalakuan. Ditana ge 50 ngijem teh, Bos. Teuing da ngomong oge 100 cek budget cenah. Aing. Ke, abi jadi gaduh sabetan kene atuh 50 nya. Sok ditungguan, Bah. Si Burik. Ini udah bayar kelas dah.